at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga. Siyempre, kabudili. Mamukod tanging probinsya daring pantasmatenakan. Ating malago, ating masanting, and manyaman pa yung pamangan. No ka rin niya, siyempre, kitiking labad kapampangan. Maya po ugto po kabalen, may ugto na ko po. O kasalungsungan ko pong mamangan kanyan. Ikami ay ni, nano pa ta, makipagkwento kaya pamo po kaya kayo. Kabang maugto kayo o magpainawa kayo, ken mangbale, o karin kaya kayong kanya-kanyang opisina. Yes. Ala pong sangkan ban kanita ayo kay Ayal Ben. Uling live tampo kay Channel 36 kay free-to-air TV. Makanyan mo naman po na. Syempre, kareng avid viewers tamo, balo yun naman live tamo kay CLTV 36 Facebook page. Ampong CLTV 36 YouTube account. Nano pa ta? Syempre, ibiyemi po kaya kayo. Ing mga palyari ampong balita. Keti, Labuad, Kapampangan. Nano pa tayo nga manong siswa ng poing kulturang Kapampangan, inki katamong gambulan ang pong pagmasabalan. Ngening Webis, anwebi na po ning bulan ning Oktubre. Yes, kabilis. Okay, makanyan man po, ne? Karen pong bisang magpa-shoutout, bisang magpag-greet, o detang bisang mamin kareng krasyo, o kaya detang ating kong kasalanan. Malyaryo pong isend kaya katamong Facebook Live. Basan tala po rin. Pero, siyempre, dyan naluwatin tang bidang yan ng Aldong ID. Uling ila rin kaya katamong birthday celebrants Nino rin. Pakibalwan tano mo. Happy birthday kang Eric Silva. Pisane pong Patricia Marima Mangon Mercado yan. Meron niya kareng masanting ng pinsan. Eric, sana ikanang pangarap mo kembie. Agawa mo, ayabot mo, and sumawap ka king pamilya, karing kihang kapatad, and sana lakwas ka pang maging masanting nga lalaki kalupa ko. Nung magandayay daralina hanggang itamong turun, malyari na ako, kareng turun. Happy birthday, Eric Silva. Birthday na naman po ning dating ning kayabe king Laos Group Companies kanyang procurement dating ni Jenalo. Alam mo ni Marugulago. Ay no ko, Jenalo siguro 1/4 siya mo ing lamang nakiya kanini Siguro mi paintago na lang danong kaya kayo. Kaya siguro mi lamang yang bagya. Happy birthday Ma'am Rose Gomez Garcia. No karon ka man Ma'am Rose. Sana masaya yung birthday mo. Palukot siya kaya naman bansa ini. Nung maglibre kang pizza ken, mo na payabot ken ni uling poter go miras. Kaya panghirap plano mapangane. More birthdays to come po kaya kayo. Happy birthday Ma'am Rose Gomez Garcia. Birthday na naman din ka na akong Dara, Tita Ping, Tita Mary Ann, Simbulan, Pamintuan, Tita, nanong tawo mo? Palagi ako, manyara ka tangdalan kanyan. Uling! Manya-manyang mag-birthday, Tita Ping, talagang kumabsida rin kayang bisita. Wishing you good health and dakal-dakal pang blessings, Tita Ping. Happy birthday, Tita Mary Ann, Simbulan, Pamintuan. Ay, ini kaklase king Pampanga High School ini. Bah, at suya namang king alawang bansa. At suya king Kingdom of Saudi Arabia.
Nano kayang panakita na ini? Krudo mo naman nung Kuya Saudi. Happy birthday, Romeo Bansuela. Sana minono kapakabil yan King Saudi. Kahuli mo. Hanggang libre mo ko Jollibee, malyari na ako. Happy birthday, Romeo Banzuela. Aga mo yung Banzuela. Tingkya kami, Branzuela. Branzuela Kulang naman. laar, kaya may Wane. balaksan wrong spelling yung kakatamong editor. Tutuking mag-birthday ni Nutin pa. Happy birthday. Ah? Ini, manibatan niya king kikatamong kakaluguran. Joe Alan Tulali Asuncion. Happy birthday, Leonardo David. Ini kaya ka mag-anak Leonardo Da Vinci. Happy birthday kaya ka. Coming from Don Bosco Academy Batch 98. Pakabog ka kanong kaya kang batch. Libre mo pakanan mula. Happy birthday, Leonardo Da Vinci. O yan. Jody Bar, ay payaring greetings. Ating magpag-greet kayo ni may comment yun. O, nanong ano? Pag-greet po, happy birthday, Mayora Vilma Kaluwag. Anyay pa metong Aldo, birthday, Mayora. Pero, yan. happy birthday po kaya kayo, Mayora. Iba't ya po ini kang Angeli Bautista. Papagrit na po yung kaya katamong Malagu at biyasang alkalde na ng City of San Fernando. Masipag matena ka nuko, ne. Talagang gana-gana gagawa na para ka rin Fernandino. Happy birthday, Mayora Vilma Balye Kaluwag. Jenna Loting ka po pag-greetings kyan. Ano, Karakal? Siguro po excited la karing kaya katamong bisita ngayon ng Aldo. Ngayon ay mag-comment na la, pero unahan ko na la po din yung kaya katamong avid viewers. Yung Zumba Craze na ng Gardena, California. Musta kayo po? Masayang Aldo po. Sabi na kaya katamo ng Zumba Craze. Mayap kami po, Kenny. I hope kayo naman po. Masanting kayo kayong kabilyan yung ngayon kayong kasalukuyan. Hello, kong Christopher Ku Espino na ning Newsline, Central Luzon. Manalbeya naman pa kanuya, Ati Marilyn, Ati Lynn Salak, ayan, Malbeya. Rening magpa-shoutout. Pa-shoutout po sa mga gwapo mamaya. Ako mong guwapo kayong programa ngayon eh. Sorry, mga karadar. Ambore yung sabihan. Tingko nga tambore sabihan kanyan. Pero bayo may taglos na eh. Puta mo na taglos. Alilas na yung happy birthday eh. Happy birthday, Maui Vincent Banal from Pau Pau. Maui Vincent Banal, nung ating kampansit ang pong Shanghai, nung ating sobra. Balo mo na, nung nukarin mo, idala. Kasi balo mo pila na ng Aldo, hindi po tarugo tumabog na eh. Happy viewing, shout out, kang Boyet De Leon Dison at lunero kong pa-shout out at Aldo na yung pa-shout out. O take care sa shout out. Tingnan O mo yan, palang i-shout out papa-shout na nakakining ka na akong peka masanting nga Kuya Boyet. Shout out kaya ka, happy birthday, belated happy birthday, nanong ganap tamo kayong birthday mo. Awa po ta, giyan ating kung patagal, ating ang papatagalin kaya katamong kaluguran, Jennifer Salenga, itang pinsanang mag-birthday. Katang tutuki tayo, ipakiting kayang lahat. Pero makanya naman, Jennifer, uling papagrit me, balo mo na yung dapat mong gawan, spaghetti, malyarine, potating kayo naman po buring share tungkol kaya katamong question of the week. Nano yung kaya katamong question of the week? Very exciting question of the week. Baka naning diskarte da rin tawong mapanutang. Nano kaya nga sabi na kikatamo ng kikatamo resident historian Reynaldo Bravo Jr. kanini kasi balo ko World War I. Mabieni ni eh. Kaya balo ko tinyang balo ka rin utang-utang ngayon eh. O nina po rin kikatamong balitang balen, balita Keti Labuad, Kapampangan. O, saguli mo, dudulang niya pa. O, basan tane, ne? Makatakam yata yun. Balo yung makatakam niya, kaya medyo ekorogo balo yung kanahong daptan. Kabalen! Yun na kailangan pang lumawot bang makatakman finest Australian beef. Makabuklat niya kasi the beef deli keng Barangay Dolores City of San Fernando, Pampanga. Para ka rin bisang mag-dine-in o saling steak, amalyaring iluto keng bale. Pwede kong munta keng karelang shop. Lunes hanggang Domingo magumpisang 8 a.m. hanggang 10 p.m. Nung nanunganing malyaring salawan keng The Beef Deli, pakibaluan tamo keng report ng Liana Canilao.
Attention, Kabalen meat lovers! May buklat na yung Steak Heaven Kenny Pampanga, kaya ayon na kailangang lumawot pa. Malyari na kung makatakman finest Australian beef without breaking the bank. May buklat na kasi yung The Beef Deli kang Barangay Dolores, City of San Fernando. May downing blessing na ning The Beef Deli San Fernando ngayon Merkulis, November 8. Tinagong laki ni ring kapamilya, kakaluguran at business partners na ring branch owners Ari Vincent at Ruth Diato. Kwento na rin miyasawang Diato, aisipan na mag-franchise The Beef Deli kaya rin ang meron kiyang Malolos branch na ning restaurant. Anyang try me for launching la para tangaliwadang kay kate putay para ka rin ikit kay mama kanita na Mickey Bandi. Ko ba Mickey Bandi ka ta kay bata pirukit ang pamangan kay pepa try de. Manyaman niya itang pamangan kay bata onek time ay ta matukurin talaga sana ng venture para kay kitang kay ba't sakto kan pa mag-umpisa magpa-franchise na. So, Pauli na nini, may bay siya yung franchise 001 na ning The Beef Deli, yung Steak Heaven na ning Pampanga. wala mo from Australia to your plate. Kalupalit ang usual na daratang laki ni frozen la na mabalo nung pilanong bulan o pagka banuan na frozen na deta talagang kanila makateretang baka kaya dahil iserve kaya katang resto. Kaya The Beef Deli, sigurado ka yung freshness and quality na rin karelang baka. Agpang kang franchisor ay Raymond Hernandez, yung president and CEO na ng The Beef Studio Incorporated. Meron tayong world-class, state-of-the-art facility na abattoir sa Marilao, Bulacan. Una, nasaan nandun yung kauna-unahan yung sa Pilipinas na integrated. Nandun ng slaughterhouse, nandun ng meat cutting plant, blast freezers, cold storages, na sinisigurado namin yung karne ay na-handle siyang mabuti, no? Within controlled temperature. So, isa pa doon, lahat yan, galing yan sa Magalang, Pampanga. Kaya hello mga taga Pampanga, no? Dahil ito ay ipinapaten dito sa Magalang, Pampanga, no? So, at fatten with love and care yan, no? At nakita rin namin yung pagtanggap ng tao, ganoon din yung kung paano nila tinatangkilik yung aming produkto, no? Kasi hindi siya mura at hindi rin siya mahal, nasa gitna lang po siya. At kumakain ng tao ng mga steak na hindi po siya tinipid. At dahil tayo po yung source dito sa Pilipinas ng live cattle, Australian live cattle po, kaya po nakakapagbigay tayo ng mas mura po na steak at quality po na Australian meat. Bukod kang dine-in services na ng restaurant, malyari mo ring saling steak Kenny, kalupa na ng T-bone, rib-eye, tomahawk at aliwa pa, para kang kaya kayong home barbecue and steak nights. May ka-soft opening na in The Beef Deli San Fernando inyang milabas sa Domingo, at masanting kanuing meging feedback da ring customers. Alaking encounter na naman may satisfy kitang lasa na ning kaya katang pamangan. First time dang takman, akit mo, mas well wala kitang ginayad kita selida na affordable ya para kitang quality na ning baka nga ito. Malyaring bisita kayo ni atakman ng karelang pagmaragula pamangan, manibat 8 a.m. hanggang 10 p.m. Lunis hanggang Domingo. Kami pong kaya betang kapampangan, pong kingalulugar, try po, bayan pong asubok, atakman itang aman tambakang fresh na manibat kay Australia. Aliwala po lasa, ketang presyong affordable niya po, kaya po masakit kayo busa. Dalawin niyo po ang Beef Deli dito po sa Dolores, San Fernando, Pampanga, at matikman po ang aming Australian quality steaks po na hindi naman po nagbe-break ng bank, no, ng inyong bulsa. At siguraduhin namin na maganda pong experience nyo. Hindi naman din siya fast food, pero of course we need to wait because this is a steak. Pero susiguraduhin namin that you will have an enjoyable experience here po. So, di ka po, tuloy na po sila sa The Beef Deli po. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.
Karayang po mahilig keng steak na Jenalu, malapit niya po yung pipag-steak yan, the beef deli. Wow, nani nakakit na kayo. Balong makanano may pibabatan yung belly tamo ngayon na Bisa na, beef. bulida na kapin lakwan bisa na kumunta ka rin, sana ako magto ka rin. Balo mo, ninong mabsikan yan, ketang the beef deli ngayon. Iliana Canilaw. Wapin ko Iliana tayo. Canilaw palagi ako, talagang pigsarabulbul na yung sarsana ng gravy yeah. king steak yan, ne? Wow. O inem po pa itaulia ching Adeline Grace Imbulan Nemi. Manganta na po at ching Malago at Koyang Masanting, torta ampong sigang salmon. Pwede ta, sigang salmon at makakanyang kayo. Sige na. Ege parugumengan, kareng pangali babang balita. Margol kaning potensyal, alumipat laketi Pilipinas ding Japanese investors. At suking China, kaya rin pamagbisita ng Japan Prime Minister Fumio Kishida, king bangsa anyang November 3 to 4. Agpangking former special envoy to Japan ay Dr. Regis Romero II, balyaring maging resulta ay nining development king geopolitics, nung nuka rin mikakampi kami. Mikakampi-kampila. At mikakampi kami yung mga kagingay. Mikakampi-kampila ring super power nations. Alala sigurong kili-kili power, super power yan. Dapat ka nung misamasting foreign investment policy sa ni Pilipinas, banglakwas dong ayaw mo yun ding Japanese investors ang magdatun na keti. Magbisitang Prime Minister Kishida, itang commitment na ning Japanese kaya katamo because dakala Japanese firm mamakola king China. Bakit uling ikagera king Ukraine? So there is a conflict of interest. Kaya lang hindi po pupunta kay katamo, pupunta la Vietnam, pupunta la kanya kailangan entice nila. That's the reason why President Bongbong Marcos Burina muntala kay katamo rin kanya. Halos binago tala rin kay katamong requirements for industries to come in. Siyempre, masating nga balita po yan kaya katamo, kabang daratang na rin investors, dakal po opportunity, karing kaya katamong Pilipino, mika obra, luluba investment, and talaga namang sikan niya naman yung kaya katamong ekonomiya. Yes. Awa, sana ilaro guman. Lakwan rin talapag-obra ang Pilipino, po. O Jody Burr. King kaya katamo pong pa, magbalik ng dila pamangot ang dening kaya katamo Oy, talapanalbe. sagli mo atin pouch, gagagad Atin pa. ka, excited ka, halata ka. Halata ka, halata ka. Atin tampang gawin. Excited dyan po. Check, ali, nakamag. Nakamag ka nakamagrason, halata ka, babalita ka. Kayong pamakitago na inipakilalata niya po yung Digital TV Viewer of the Day. Apan po rin na may kiyabiking kikatamong Digital Test Broadcast. Yapin po Mac Gerald Bugay, olawen mo na. Manal Bea King, Pasay City from MOA Seaside. Nanong ginamit mo, Boss Mac Gerald, doon po Tagalog Boss Mac Gerald, Kuha ko po dito sa MOA Seaside sa Pasay City ang CLTV signal ng CLTV 36. Siyempre, mga kamiwaring CLTV signal kang ABS-CBN, hindi ka naman. So, yan Numisa ako makiyabe kay katamong Digital Viewer of the Day. Mag-selfie kayo mo po. Kayabing kayong TV, Baka tang miyabe kayo, send nyo na rin pictures yung king official Facebook page ng CLTV 36 sa CLTV 36 official. Pagana kayo minuman po kayo kabalen na yung kikatamo pong CLTV 36. Mag-digital test broadcast mo po 7 p.m. to 10 p.m. Aldodoya po yan. Ingbunin na pong sabyan nung maka-analog po yung television nyo o yung TV nyo, kaya po ayalben ketang 7 p.m. to 10 p.m. Anya po agad tanda kayong i-check, kaya kayong i-check po yung CLTV keng digital. Lawen taon po nung makuha yung masalang po malino, kaya kaming istasyon. Lawen nyo pa mo po ng digital ready yung istasyon nyo, munta kayo po king settings, timidya po karining menu, karin nila po akit ding option, at digital lang pong analog, pilidan niya nung digital. Nung analog yan mo, tala ng aliwang choice, buri nang sabyan niya po digital ready in TV yun. Ano po yung dapat gawan? Nung ating kayong digital TV box, palyarin niya po ito. O kaya naman po mag-subscribe kayo karing cable partners, tamo, karing cable providers,
king kayong lugal, anti mo po yung Air Cable Converge, ang po yung Signal TV, at suta mo po kayong channel 115. Malyari mo naman pong manalina kayong TV. Ito na pong digital TV ing saluban nyo. Bakit ang bayo yung TVU? Nung ating kayong kutang tungkol kay kaming digital test broadcast, malyari kayong mouse, karen pong hotlines, ahakit so po kayong TV screen. Sandin, amumuestra na pong JM De Jesus. Panayin niya po kaya kayong feedbacking nung malino yung ILBN, yung kaya kaming digital desk broadcast. O yan, Ali, Jody Bar, aliwa mo kasi akong excited eh. Ating tamig comment Kenny nga na, Sir, bakit yun nala po payari na yung break time ko? Narugo. o sige, eko po mama ko. O yan, eko na po sabyan, nanong tutuki, uling. Ang tabayanan niyo na mo po, Kenny po King. Nanu pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Pampanga, makasuwelo kayo po kanini. Uling retang nandin pa mamita, retang nandin pa mainip, o reni na po rengke katamong kandidato para lakaning sinukwan 2023. Exactly.
Maya payal daw po kaya kongan. Ako po Carlo Malanum, Meni Batan, King Magalang. Mayapan Aldo po kaya kayungan. John Michael Padua, representatibo na ning Angeles. Masaplalang Aldopo kay kayungan kabalen, lalawigan, kapampangan at kareng kaparang kayanakan. Yaku po Kate Russell Malonzo Semana. Menibatan, King Florida Blanca, Pampanga. Masaplalanggat panapon po kay Hongan Kabalen, Yaku po Imiksyan Jaski Serrano Santos, edad 19, Manalakaran, Manibatan, para kang syudad na ni San Fernando. Maya paldo ning Diyos po kaya kayungan, iba't king labwad da ring mela pupuring tawo at dangal ning suling kapampangan, balen ning baba, balen ding tao magmasabal king kultura, ako po Patrick Lane Morales Gigante, at 20 metong abanwa, Lubao! Mayap Aldo kay kayungan. Yaku po Jan Eric Pinedo, Menibatan at Manalakaran, Kembalen ning Apalit. Mayap at malugod daldo kehongan, ako'y Ryan de la Cruz, Menibatan, kem pagmaragol at pagmalasakitang kong eskwela, eskwela na ning Thomas Dizon Foundation Institute. Mayap agap panapon po kay Kongan, Miko Santos, Manoknangan at Manalakaran, nunong ko rin mula akit rin tunay kapampangan, Syudad, San Fernando.
Maya pagpanapong kuyakongan, iya ko po pula, iken shikatyal, manalakaran, parang ang kako, pagparangalalan, syudad ning Angeles. Mayap, mayupayat, masaplalang aldo kaya kongan. Yako po Mark Vincent Deyang, adwang pulot at longbanwa, manalakaran at manoknangan, nanungno rin mo akit ding tawong lilikas sa alang tsinelas, uli na nitang pamamakbong ning bulkan pinatubo kaya tamilabas sa dekada 90, nung rin mo atak man ding mga nyamang suman, tamalis ang pamputo seko kaya tikabilugang kapampangan, nung rin mo akit din tawong mga sipag, matyaga, ang pong matibe, kakumpaka malang kapampangan, kakuyang pagmaraguling kakumbalen na penibatan, sumlag ka, balen, kung bakulod. O yan po, ikita lahat akilala din kaya katamong mga santing at matikas alakaning sinukwan 2023. Ane po, Jody, talayong ka na akong kasabi. No ka rin niya, Jody Burr. Walawan niya po no ka rin niya, alayo rugo, no ka rin niya. Wide shot ye, pakit yo. Teka, sana kunin ka na akong partner. Alayo rugo. Jody Burr, no ka rin ka. Oh, Diyos mio, no ka rin niya. Ay! Ba't naranuya ka rin? Diyos ko, likwa na ako. Ang mic, dalagin. Tagal. Sinagal yarugo. Atin tapong kasebyan, isong danubang ka, mangang ka. Ako po Jody BJ Dison Mercado, Yakabud, Yan Dili, Lakan Ning, Nanupasa. I take. Jody ba? O tayo mo sinabi ka na akong gawa kang makanya na eksena. Ne, ikit yun po. O bala mo may nakikikit ang trophy na ning lakana ning sinukwan. Ketang pepakit na Jody. Talagang seko pa na laretang kandi seko nakakakit. O. Yang iyo. Heya patabli. O sige po ne. O talawin tamo nung party. Kaya nga masanting ne. Kasantingan, ang pong tikas na rin kaya katamo nga lakaning sinukwan. Makananula kaya, kabyas na, makibat, using the amanong siswan. Magbalik kayong naanong pata, bugbugan kayong ka na akong partner, likwa na ako akong dili. Talagang nirampaya pa, ne? Oy ta. Makakapuin ka na akong partner, ne? Talagang sungat-sula rin mga santing kalupa ko. Talagang ina magner, O hachoy senator ka rin. Senator, magbalik na ka Kenya. Magbalik ka po yung nanong pata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Oh, yan, magbalik na anong pata. Ating yarugong patangin partner ko, Pakit, yeah! Nanding niya para Ako dapat ting kayo at May umay lahat. Baloyo, inlamang da ka na ako reto. Mag-jogging lasto nga. Ako kasi aliwang klaseng pa mag-jogging gagawan ko. Kaya kung harap ng lamesa, mag-jogging. Okay? 3 times a day ta. Almusal, pagtuan, nampong, apunan, magbalik po kayong programang Nano Pataming Kasuelo ko. Feeling lakaning Nano Pata ko talaga. Ay, di ako kitang title ay ta, kapatada Jody Bird. Ako mo ita, lakaning Nano Pata, forever and ever, unlimited version. Sige. Kaya paami katago na ni Jody Bird. Oh. Nanong buri mong gawang takarela? Imburi ko, subukan talaga kabyasnan. Din kaya katamong kandidato na ninglakan ning sinukwan ali kandidatong kapatana pong kagawad Yari niya po ita kenta na pong lakan
ning sinukwan, umpisan mo na Jenalo. Tunggal-tunggala pong makibat, di niyan talang maximum of 1 minute. Puri na po sabihin, lalagpas ka rin, ing karelang pakibat. May atong nga mo pong question, ilangan ning sagot na. O ini po ay, ni kuya katamong kutang, na ano mo, ing karakter ning lakaning sinukwan, dapat atin ka o atin kayo po ne ita yung karelang pakibatan siguro ausan ko ne ing kaya katamo nga mo muna nga lakan ibat ya kay nga iapin ing lakan ing magalang Carlo Malanum. Okay, ulitan kaya Carlo ne Carlo nano mo ing karakter ning lakan ning sinukwan na dapat atin ka ne oita sige makibat na ka. Panapod po kaya ako para po kako in karakteristik na po ning lakan ning sinakuan is mapanyaw pya po. Kalupa ng hari ning sinukuan na patugot sasaw kaya king karelang balen. Uy tamo po. Dakal po salamat. Salamat Carlo. O yung tutukoy naman, ing ausan tamong makibat king kikatamong kutang, Mark Vincent Deyang, yapin po ing lakan ning Bacolor, nano kaya yung pakibat na king kikatamong kutang, o nano mo yung karakter, ay dapat yang atin ning metong alakan ning sinukwan. Para po kako, yung karakter dapat tining metong alakan na sinukuan. Matibe, masipag ang popong, malugod. Matibe, balutan mo naman ngan po na ing kakumbalen, di na siya pong dalumdum, kaya tami labas sa dekada 90. Uli na po ni pamamakbong ning bulkan pinatubo. Anya, balutan naman po na ing kaya kami balen oring anak bakulod, metong lapong matibe, uling ela po pepay sambut, ela po pepay daig king nanumang laharan po problemang dinatang. Pangadwa po apin po ing masipag. Masipag po kailangan maging tang masipag king kaya katamong pamibiyebye. Uling bala mo po ya ako bilang metong alakan. Meging ko pong masipag, meging kong matyaga king kakong pamibiyebye banta po. Mayari kong pamag-aral, makasapo ko karing kakong pamilya. Pangatlo po, yapin po ing malugod. Yako po ing metong alakan na emangalingwan king kakong pibatan. Yako ing lakan na emangalingwan king kakong kulturang kapampangan. Anya po, kailangan mo maging malugod. Yako luluguran king kakong kultura. At nung yako pong manyambot king ligligan santingan na ini, luguran kaya po lalo kaya po luguran king kakong kultura at maging kupong masanting modelo ka rin kay nakankete kabilugan kapampangan. Lalo kaya pong palablaban ng kakatang kultura. Dakal pong salamat. Talagang may maximizing 1 minute taong kay lakaning Bacolor. Ngayon naman, ausantaya ing lakaning Angeles City, John Michael Padua. O, John Michael, nano mo ang karakter na ning lakaning sinukwan na dapat atin ka? Para kako po, yung karakter na ning lakan is matapang. Kasi nung matapang ka, dapat daring challenges na tatanggapan mo kay biye mo, dapat agyo mo para kaya kang kinabukasan. Ito mo po. Dakala salamat, John Michael Padua ning Angeles City, balo yun magkasakit la rin po. Aro, sinabi na nitang kaya. Aro, sinabi na nit. Kagisa na nila sigurong karakter din Lawenta mo, pen. Oo, lenta mo, pen. Nung talagang magamit yung karelang kabyasan, yung tutugita mo pong kutnan, Kenshi Katshaw na ning Angeles City mo naman. Kenshi, balo mo na yung kutang, pakibatan mo na. Para po ka na ako yung dapat na karakter na po yung lakan ng sinukuan, dapat ati ka basabal kaya kang sasakupan na syudad. Apo dapat ating kang galing malugod para karangaluan tao. At kasi bilang kapampangan, likas na kaya katamong kapampangan na malugod. Dano kaya katamong apong Gino. Kita mo po, dakal po salamat. Yan, dakala salamat, Kenshi Katsyal. Bayo kaya sa aning tuto kaya tintamong comment kaya ni Jody Burr. Nga na kanong Noel Reyes Gonzag, pangasanting at tikas da rin kaya katamong lakan. Ano po karang mag-message, ay mag-comment kaya katam tsuno po kayong may gitdinalan. They are rooting for the candidates na susuportahan da na kayo po atunggal-tunggal. Pero makanyan man, dakala salamat kaya kayong suporta. Buri ka Ryan, ayusin mo. Pang Samji natin yan. Ninong Ryan?
Antay Ryan, pang samji natin kano yan. O, kamakapag samji, pag kami kiba masalese Ryan. O, yung tutukita ang mga usan ni Kate Russell Semana, ing lakaning Florida Blanca. O, sige, Kate, pakibatan mo na anong karakter na ning lakaning sinukwan na dapat atin ka o atin kayo. Oy, tapo, salamat po king masanting kutang. Para po ka na ako, simple mo po yung sagot ko king karakter na dapat atin niya ing lakan at itimurin ing karakter na atyo ka na ako. Nung aliwa ing masanting. Ingamanuan kong masanting kenin nung aliwa ing santing king kilub. Nung nano ka makyabe kereng aliwang tao, ating kang galang, ating kang masabal king kega nagana at respeto karing kega nagana ampon ninuman. Uling ing santing king luwal sagliyamu tuneya kukupas. Pero, ing santing king kilub, manupayayat, anjang nano pa, ing lumabas at andanan da kareng tao, king santing mo, king kilub. Oy, tamu po ing kanako, simpleng sagot, yako po Kate Russell Semana. Dakala salamat, ne? Agigita ng Jody Bar. Kate Russell Semana, Kate, atin niyang kapatid, inint. Kiki. Ne? Talagang... Tutungita mo pong makibat kang kikatamong kutang, nung nanong karaktere dapat atin. Metong alakan ning sinukwan, Miko Santos lakan ning San Fernando. Maya gapanapon po kay Kongan Kabalen, nano ing karakter atin ko po. Para ka na ako po matatag, malugod, ang popong takot king Diyos. Mumuna po, matatag, andyang nanuman pong problemang pagdalanan kaya katamo ing kening Pampanga, as a survive ta po, andyang makanano po. Pangadwa po, ing malugod. Dapat po tayong luguran ing kaya katamong balen, ang po rin kaya katamo pong kabalen. Pangatlo po, takot king Diyos, andyang nanuman pong malyari, iya po ing gagabay kaya katamo, karingang nanumang problema. Itamo po. Dakal po salamat. Dakala salamat, Miko Santos. Ay may comment kay Brian Gomez Ocampo, yung kakapatanda mo naman tatala pamalita. Shout out po kay Dila Santa Rita, Pampanga. Good luck lakan. Ipakit yung kaya kayong gelingan at pakamal, king kaya katamong lalawigan. Hello kanu Kuya Jodes. Ating excited ngayon talaga ang tagal mong matawag. O yan, happy na siguro yung ang tagal mong matawag. Sige, Jenna Lunino yan. Mix, ang tagal mo daw matawag. Ikay Mixen Santos. Metong pamurin pong lakan ning San Fernando. O yan, pakibatan mo na. Loko, karakalmanin na kaya ka Mix. Dakal pong salamat king kaya kong kutang. Kalupa na pong aring sinukwan, ating ko pong masabal para kareng kapara kong tao. Kareng pong eme kabaloy aring sinukwan ni sinawap kareng kapampangan, makadiskubre, king pamananam, ang pangpangang wandutong basiking istorya ni kaya katamo pong kultura. Kalupa na pong aring sinukwan, king kanako pong pamagdagol, ing pamanyaw po kanako anjang ede po anyaran gawan ke, ing pamanyaw anjang ede po anjang alayang kapalit ibiyeke, ing pamanyaw alawos king kanako pong lubluban, papakit ing tune a San Fernandino. Dakal pong salamat. Sasaya ka rin yung comment. Baliw po ang itutunan niyan makasayala po rin comment sa tatanggapan mo kaya katamong Facebook Live kasi emo Keti Pampanga around the world la po rin mag-comment ating Australia, ating Amerika, susuporta ka rin kaya katamong lakan talagang makatulala rin ka rin lang kaya tumiman ko kano, adarin kaya katamong kaya. Stage O sky kano mag-nervyos ko kano. Ryan, ngumiti ka O yan intuto kita mo nga usan. Irayan. Irayan. Yaro gumiyaos Irayan de la Cruz, inglakan na po ning Tomas Dizon Foundation Institute. Yan, Ryan. Hindi ka naisipan ta research to. Relax ka ba, mag-isama ka, pargo. Maya paugtupo kaya Kongan, bilang kandidato na ning lakan na ning sinukwan, determinasyon, sala ning isip at mayap a panunugali ing dapat akit at dapat pakit ka rin kalupa kong estudyante, kalupa kong kayanakan. Bakan ta akit da kung nano ing dapat na karakter ay pakit na ning metong halakan at apakyapusan da ka at gawan da kang masaletseng ehemplo kening kaya katamong syudad. Itamu po dakal pong salamat.
Iyam rembrong paper sa ulita, Arlene Salonga, o balam ro gumag-spoken poet. Wow, niya agaling kay ngay kay. Pero makanyan la naman din kay katamong kay. Api nga hindi lang Kapampangan po, Wow, ang mamuwes siya, no? Mga taramla, baka nanula kaya maglolo renin, eh. O yan, Ausan. Ay, yari na lang, oh. Ali Ay, pa, ali. Patrick. Patrick. Ay, rugo ka excited dahil dyan, alo. Ali, kamuanan daw kanini din kaya katamo mag-comment. At yung ba mag-shoutout kay ni Gang Patrick Patay kay Manausan. Wapin. O yan, Patrick Klein. Klein. Gigante. Ing Lakan, ing Lubao. O yan, rin kaya kang maninayang fans. Makibat na ka. Dakal pong salamat. Anting metong alakan, metong kung tawong matibe. Muking pisikala aspeto nunay lalo na karing amon, adaralan na ning panahon. Ko tambing titiplad, at kukurul king kasakitan ning be, king lugod at suportada rin ka, karing taong makapaligid ka na ako, maging mas matibe ko. Matibe mamarap, bandas nan, ing kanawan, akakong pigagap. Dakal pong salamat at mayap aldo po kaya katamungan. Nakala po rin makatutok talaga kaya katamong doon ngayon ni excited la. Siyempre nga kilala doon rin kaya katamong kandidato para kay Lakan ning Sinukwan. Panawli po ka rin kaya katamong pong kayabe kay Lakan ning Sinukwan. Ausan ko niya mo po ngeni. Siyempre, last but not the least, John Eric Pineda, Lakan na po ning Apalit. And siyempre, uling panawli. Diyan, nano mong karakter ing dapat atin niya ing Lakan ning Sinukwan. Dakal po salamat king kuta ngayon. Para po kanako, muna kailangan po magi ka makajos. Bayo mo po sopan ring aliwa, dapat po balo yu po kay sarili yu kung nano po itang dapat yung gawan o pagpakit pong pagsaop king aliwan tao na alak kapalit. Pa magrespeto po king ega na gana at kailangan po na dapat po na sasahop tamo po po mag-expect o nano man po bibalik kaya katamo. Ibiyata mo po dapat nung nano kailangan daring aliwang tao. Baka nita po, mas dakal pa po ing blessing adatang kaya katamo. Kita mo po at salamat. Barb, sabihan mo muna din kagisanan la. Lawen mo na. Mama-maximizing 1 minute, abinyeta mo, balang metong karela. O yan, lawen talabong pasibayon eh. Rin kaya katamong kandidato. Baya po mayari in kaya katamong programa. Yan. So kareng pong fans da kareng supporters da, tumagon ko po keng December 7, King Robinson Star Mills para keng karelang Coronation Night, di ba? Mapili po karela, nino kayang kawangis ang Haring Sinukwan karela. King Tikas, King Kabyasnan, King Gelingan. Mayakit po yan keng December 7, kaya biya po yan kempong activities na ning Sinukwan Festival 2023. Kareng kaya katamong kandidato, samasan yun eh. Kuro pa'y karuging doon na ning competition. Good luck kaya kayo nga. Janalu? At syempre, nung ninuman kaya kayong manyambot, pasibayo tayo nga kaya Kenny, Jody Burr, at dakala salamat. Based kaya kami dimdam kaya kayo, balo yung gamitan. Yung kaya katamong amanong siswan at itaglusyo yan, even after the Lakan ning Sinukwan competition. Bayo tamo mag-gap, Jody Burr, inirugo ulit-ulit na rugo nga mag-post na mag-comment. Pa-shoutout po watching from Australia. Go Bacolor and mama na ako pong Miko Santos at Ching Malago. Naka na Mary Ann Alfonso Kanda. Hello, tita. O yan, nakakalingwan. No? Okay, for mga ring Sinukwan, lawen dalawang pasibayo, rin kaya katamong kandidato ning Lakan ning Sinukwan, December 7, 2023, Kempong Robinson Star Mills, Pampanga. Suportan niyo po rin kaya kayong crush. Puta kating kong crush karela o kaya pisan nyo lang, kamag-anak nyo lang eh. Okay. Magbalik kami po later. Jody Burr, o nang kami katago na ito, magkantatampo at gambulantaya, ing amanong siswan. O rin po rin final look, daring kaya katamong Lakaning Sinukwan 2023. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Api na po yung lakad ng Nano Pata. Luwa na po yung lakad ng Sinukwan. Kabilis na po ng oras tamo. Pero ngayon, basan tano po rin kayong komentong kakatamong topic question of the week. Wow, unang bayo yan po. Makamuha ng tamo ka Jennifer Salenga. Nandini na paragupanin na yan. Yung kayang Papa Grit. Giyan, palwal mo na. Yeah. Ayan, happy birthday to Ate Dali Bognot Reynon, Papasabi na po nga Jennifer Salenga, kaya kayo po nga pinsan, Sabi na, pakisabi sister, kayong pinsan ko, kaluguran miya, Kaming buong pamilya. Ayan, Ate Dali from Salenga family, happy birthday. O yan, miras na nakarigda ka na rin komento, panayin niya naman po yan. Nanyawaring kakatamong question of the week. Baka na yung diskarte da rin tawang mapanutang. Jenna Lupa, ito na mitang may comment keng kakatamong live. Pero basan ko rin komento da rin kakatamong comment. Ana pong Mona Singyan o Siyas. Dami dito yung nakautang sa akin. Sabi, babayaran din after 1 month. Gusto po. Diyos ko po. Hindi na sa gusto po. Ilang taon na. Wala pa rin. Gising po. Mamayad na kayo. Ana pong Fedeloso, lahat naman pwedeng umutang kung kailangan. Walang mahirap, walang mayaman. Tama naman po, pwedeng umutang, no? Kaya lang, dapat magbayad. Yun nga lang po, ha? Si Remedios Gomez del Rosario. Naman po gana-gana, pero tutupad king salita da. Beke bukas, tapala, kawakasaning panahon mo ko. Kasakit na tanitang aman wanda ngay ta. Atin pa. Uy, tangka nga chingadil. Ayan, sige, basa niya Agnes papantulan. kilala. Ako mapanutang ko. Pero, Eko balasubas. Ako ruguing me balasubas. At rugu ka, makalungkot naman po at makanteng milyari. Raymond Martinez, papatulang makalunos. Kahit sariling pamilya, panyiran na. Panyiran na laban niyang manikwang simpatsya. Basta puro kalaraman ng bala. Diyos ko, kalalam na. Pag may kautang na, bigla niyang mawala, Sir Raymond, matinding kayang kayi. Matinding kayi na. Inhugot na. Wow, aguli. O, tingka nga ching kayi. Ching Adeline Gray, makamuha ko kanini. Ay ni. O yan. O, ini. May comment ya po yan, ching Adeline Gray, simbulan nemi. Atin kong kakilala, muntala kaya ka makalunos la kesyo pamayad ng sulu, malunos ka pero niyang singilan mula, huyo ka na sa kanila. Ing masakit pa santing dabili gene. Diyan saan ang magkanong mamyela oneng magaling la madrama. Itag kaya. Rojo, di ba? Tag niya kanu. Okay, dakal po salamat kat karang kaya kayong komento, taglus-taglus pong padala rin, basan mila raking kikatamang programa. Hanggang aldaw na po ng Biyernes. Ngayon naman po, gambulan tayo po yung amanong siswan. Naning kikatamang kamampangan word of the day.
Dapu! Oo, dapo pala yung awos ka ng Crocodile buhaya. in English, buwaya. In Tagalog, dapuya po. Kalawat na ne, crocodile, buwaya, dapu. Kanya pala po ang mata ko, kadapo mo. Dapur. O, dapu ne. Oy, dapo, anak ka ne. O yan, balo yun niya po ngayon ne. Ngayon po tayo na kumanong kula na kay. Balo mo krap. wag Dapo. Wag ganon, ikaw talaga, Jenalo. Dapo mo ako. Mayari niya po itong oras sa pamitalamitam. Ngayon pong aldo na po ng Webis. Nano pataabayan niyo kayong pasibayo bukas. Ako po inke kayong lakan ng nano pata Jody Dizon Mercado. Yakabud, Yandili Uling. Yaku mo talaga. Ako naman po, kaya kayong Aching Malago, dyan ano bang parungaw, at kami po, kaya kayong talasuyong ating Pusong Makabalin. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.